و حتی دیماه اف پسیاره و گلک پسیارین دی ازنا خوده ده الماموستای زور برای سینه کرن بوه که پتریا شارزای دفع پیدا کتن و وکی همی جاراجی از ده بجمه هواین خوشتوی هین الشین افریقاوان جمارا اوین سرشاش مدیار هین پیوندی مبکن لی از دی جاری نابجم هیویا بابتی و بتنی گری دایبن هرچند ما بحث کرمد گل ماموستای کو ام پیوندی ورگرین کو بتنی بابتی و گری دایبن لی ماموستای بسینگه که برفره گوتی بلا ام پیوندی ور بگرین هر کسی که پسیاره که بیتن پسیار گری دای آین پیروز بیتن و جه در نکویتن ام دی بر سوا همیادین لی ام دی پتر دا کوکی ام بیجین اب لیبورین دی آین پیروز اسلام دا که این که چوا لیبورین هیا و حتی دیماه ما مستاتو گله گله بخیر هاتی سر سری من سر چوا خیر دار بن خود شوا رازی بید زور زور سپاس ما مستحکر ام چین ناو بابت خوی افروکه دا ام بیجین آین پیروز اسلام درباره وان کسا اوین ام بیجین گنه که یان اوین خرابیه که بنا پال کسا که ابناو آین پیروز اسلامه آین پیروز اسلامه چه بوی کسی گوتیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إيش مشكلة نظن أفياكو أف إنسان أويتوكو إسلام نخاندي بله و إسلام تطبيق نكري ياسين خدا وجاري أجبروي چندي وقت وكو خلاتي هاتا كرن شمرو وكو عكس إسلامتي و سر إسلامتي أو حسب كاد أفياكش مشكلة أن بجن أول جار عندك أو مروفن أفيتوكو الضرر يا مروفات يعني أن إنسانيات يعني أن ناوي إسلامتي ودي كانوا بناوي إسلامتي أن بجن أفا لازم رسال إسلامي حسب نبي بالعكس وقتی وقتی ایجی گوته از بسلمانم اشنیکا و خلطی کرد هنگید دینی دا اولو مکار گلک أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون مفروض أوائي وكد بجيت أصب الصلمانم وأين إسلامي كريت سنجي خدا أو بترهمنيا يمسامح بيت يا بالرحم بيتن يا شفقت بيتن شكوبوشي أو تابعي پیغمبر يا صلاة خدسة پیغمبر بن يدوي أوائي أو مروف أويت وكو أوصى وقت ضرر بجهنة هندك مروفا نا جهنة غير بسلمان ابتني نفس ضرر أم بتر ترجي أو ديال بسلمان بخوجت يعني أبا يجري قصجي أبا يد أبزان أبيت وكت كمنات خلت يدا يجا كشتن بيت أن خلت يا بيتن أن تجاري بيتن أن غش بيتن هل تشتكي وقت وكت ديال بسلمان جيت كان دبزان أبا أو شيش إسلامتي در كفتيت في ناحية دا نحيا كده بيجين أفا برا بتشوان مشكلة أفيت وكوب نافع إسلاماتية جل هندك مروفات جل هندك مروفات يعني نبص المامنجي برا بتر مشكلة تو ناي الديني نافع يت سياسينا يت اجتماعينا يت نفسينا يت تجارينا يت أونو فلانو حتى بنافع ديني باخبيد سبب كده أفا أن مدريد أم تصحيح كان في أخذني أفا أم بلا خداني برا بترش وقتی وکم مشکلات شد بن بسلمان برد بن عالم امنیه رد الفعل چه رد الفعل مقابله وان اوینای بسلمان وجه چه جهتك سیاسی بیتن آنی عسکری بیتن او دوالت کت وکی کن المشاهنگوینی و ناکوی ده آزرینی دن مثلا بری چند سال کانادا بسلمان را بین مظاهره کردن و تخریب جهاتا کردن به حمد وانجی اوه بسبب چی بی وقتی رابین فیلم پیغمبری شکری علیه الصلاة والسلام و اسلوبه که گله که کرد طبیعی بسلمان هنگید او جده رابن دش خطی ده در کمن ده پتری کن مثلا گله جارال هنده ریدای بسلمان يتشوي معبدت هنودا صوتان كشتن كر خدا كشتن او كشتن بزبوشي سبيد رابي نفا مزيفتتون يتجي براس كري أفا بسبب وبمقدمة فلان مزيفتتون تجي براس كري أن تجي الصاكري طبيعي إثاروان كان دو أفران وتوان جهادا جي طبيعي أبي باكو تشتا مزيفتي أنا أبي باكو يعام همني أو ثقافة نينا أو ظانينينا بجيت أفا جهاتك يإثارامتك ضرر من دا يدا أس من كري دفعنا كم وقت ما ظنبش لابد مروفت مثقف ويتظانا يتشارزا در كفيتنا أن وكي بلا خدني مثلا
بورسنا هرسك ان مثلا جهدي فلان هذا وقت اینان ضرر جهان بسلمانه قال جها خو حتى دولت افيتوك الشعوب توانيت اسلامي يتينا مروفيت بسلمان حاشا جنكتوان يتينا بشفتوان خلاتيات ديال كريو يتينا مثلا بشفتوان بشكتينا تعذيب ده شراق وبراق انا كي بري فتره كي مديت الافدي وقت اجر تلكر وطوط دانا سر وبيرامير دانا نصر بله دانا نصر بشفت عالم فضائي بلاوت كرن يسوجيتو وقت وقت ديال كيف جرى تابت اجري ده اذا فاذا هكبيت كرن اذا نديال بسلمانه قال كسي هي قزاني ده حركه ديكت اذا رجع اكيد دين اسلامي دين كي بيروزه مسامحه دين لبورني هر وقت وقف حركات تسطينا كرن اكيد اذا تعمد او بسلمانه اثارت كانوا وشلبت زانايتوان درد كبيد دين اسلامي دين لبورينيه مسامحيه يبيفاجينيه يرحتيه ان شاء الله بله ما مستا ام بجين ما بحثي فاولاتا كركو الفاولاتا افريدانه چيوا حتى في قافل الهريمه كردستان ام بجين قالك كسين دجي هنا جبلي كسين مسلمان بجين برای المسيح هنا و ازدي هنا و حتى ديماي قالك اندي هنا هريمه كردستان چند پاراستي بويا نه انجام دانا و ام بجین کارین حسا رول ما مستاین آین پیروس ابو اکو حتی ویگا وی افتشته انجام نهین انجام دانیان جی ام بجین تیگهشت نکادی هبو اکو حتی ویگا وی افتشتین حسا نهین نخیر یه اکید او تشالی که گوتی بیرامدت انفقی بینم بچی بین عمری من 10 صاف تو منطقه دا ما خواندن خویا خانده و چه دور آمدیه بیتن آنیا زخو بیتن آنیا دهوی که خوب بیتن و بیرامدت و اندوچی بین مناسبتت یه مسیحیه سیدایت ما دا بجن ام در بین چنای کنیسه پیروزباریوان مناسبت وان ده امید شوی دفعان و شربت و شامل دفعان و خاری بناوه مزیفت بجامعه دیل سیدت ما امید شوی وقتی وقت بیا مناسبات مولید و اسراء و معراج مناسبات دینی ام لیلت القدر کاغذ مید ببرید شوی کنیسه‌توان و معبدتوان ما درخواست کردی احتفالات حاضر بیهات یا حتی مزیفت درونش یا خاره پنجویجی اکید منطقه ما علماء اسلام دوره که گله مازن هبیه وقتی وقت هک تشکر ریدا بیتن هات تتوان اوت هک ریدا بین کردستان هر باشه استنای هم یعنی تشتکی وسط چه بیتن یه مازن آنی متعمد و ما بین بسلمان و ما بین مسیحیان ازدیا ما بیننا یعنی هر پیوجی و روح یا لبورینه و یا پیوجینه هر یه بیجی و از بجیم فضل خدای فضل علماء بسلمان یذکر يذكر والعين برخوان جوا انسان انصاف بيت يعني حق يبيجي تنفى عين الواجي قشتوان وشماشتوان ورجال الدينتوان يعني يديال مجي منطقه ما كان تقول ما تبنيه المسيحيه مناسبات ما تضنا ديال ما حتى وقتوان حيوان يسجي كربا بسلمان هكين ده بميفان بومتين هندا شان داس كوجي مناخن دوش داف مشكله بو نمينيد يعني چه حساسی و فلان ما بین مدى شنابینات کردستانه ما مستا انجام دانا و گریارین حساین مازنیان ام بجین و توانین حساین مازن کو هنده کز بین عذاب دانه بناوه دیانت و اوان کارین دی حدا دیمای آین اسلام چاوا دیل وانا بوریدن هکر ام بجین هنده که دیبن بلکو لی بورینی نکت و بلکو دی انتقام لکت آین پیروز اسلامی دی انتقام الوقت یان دیلی بوریدن اوید مشکلات کرده اکید این اسلامی هاتی دانندن سر رحمه و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین بس تشتکی دی های فرقی های ما بین گناه دیل گناه او گناه اف مروفتیتا که ما بین وی ما بین ربویه درجه گلک فرایه رب العالمین امر کرد ان الرحمة وسعت كل شيء و پیغمبر امریکا علیه السلام گفت رب العالمین توبه عبد خو قبول کرد ما لم يغرغر هندينا كفتيات حفقه ده اما تشتت مازنه هكي برابي وكي مثلا تشنات ريكا دا خلق ترسين ان كوجن ان قطن ان تفجير كان ان مثلا مشكله مازن كان ابد اسلامات يد عقوبه يا دجواله ابا يعني هل تشتكي وقت بكون عقوبة هبي الجريمة كم قدر يمظنا عقوبة لازم برانبري براستي هذا أول حقوق الناس هذا وكي ما قلت ما بين مروي ما بين رب العالمين
دی امروی کت توبه بکت و پشیمان بیت و خودت غفرین تو لید بوری. بله ما مستا الهندك جها بلكو ديبيني بلكو كسك بتنيا ام بيجين تشتكيان اخفتنا كهوصا در يا نشرين درباري آين بيروز اسلامي دا بشي بل هكرم ساكين عندك ولاتا وكو اوينتانا في وانا ايناي ديبيني نئك بتنيا بكوما خلق واکسین کو جبلی آینی مثلا مسلمان قبیل نکردن اگر چیه کو افا مسلمان قبیل نکند گل خوب ویشی درندانه ام بيجين رفتار تقال بكان والله ما قلت يا أبا عن موضوع سياسي أبا عن نظننا إسلامي أبا هيك يعني حتى نال دفرت مجي يعني أبيتوك الشعوب وملات بصلمانجي أم برخدنا السياسة ما عموماش إسلام الترسن مش إسلام الترسن أبا بالعكس تماما لازم أوش إسلامنا ترسيبا ما تقول خزينك كردستان ده بيدا ببا يعني جماعتك ما مستعد أيني هبان يعني حكمتي شكر بان دائرة أوقافي عم حكمتي شكر بان هندك ما مستعد بالرصد وفقه إسلام زانن حديث پیغمبر زانن تفسير القرآن زانن وهذا بنا التربية كن شأوليك طبيعة مزيفتي ورقد با أبا بنا قوتك مظن وقتی وکو ساحمه وگو بیاجه سیاست حتی جماعت اسلامی ویت سیاسی همیا پیوه هاد ویره داگ ببانا قوتا که مظن وقتی وکو خلاف چه بیت ما بینوان دا او کبانت ما بینوان دا و نهلا با يعني المشكله معظم ببيتا فتنا اذا قالك ام دا استفاده لك نمونه كي بتبينا هذا يا واقعي هي حوالك ما هي خارج عن طلبه كل الشريعه ده كي بيغا الامريكا او عاد اولاد بري سيشر هي وهاب بيا فيرا قلت او عاد اصل ما مدرسه كي هي ما مزيفته كي هي قلت حكمتي نوي مزيفته ما مدرسه ما كريا مدرسه الاصلاح مصلحة الإصلاح قلتي علاقة ما ديال حكمة توي منطقة قلت قوينة تشتي أمكن علمك شو أم بجنا هذا عمل مايا وهذا برهم مايا قلتي السمعة وصى مايا إنا بوشي والمجرمية هاي يعني كشتن جماعية كري دزيت كريو أو يكريو عصابية قلتي أول مجال دايا ما يمشى السجن دا ما تعامل ديال كري يشي بيو يرحب بيو يشمال آخر نشتي خاري آخر ما عد قلتي وقت أصحاتي قلتي حكمته أو جهة أملة باجرة أملة مظن قلتي مسؤولة حكمي وفد وانهات الدفع المدرسة الجامعة قلتي ما داخل قل دفعه قلتي بنجي طلبة ام دي تسليم هوا كان وان بنجي طلبه هوا شهية اسلامتي بو بيجن بوشي قلت الدنيا برف بيش شونه هذا ام نظن حتى 20 سال دي 3 سال دي كظروف امريكا دي اسلوبي منن عندي هندا تغييرات ديها من هذا ايك شوان تشتهبتا كو فعال تاثير النفوسات يتبدل كت اسلاماتيه من فيت حتى 3 سال دي ما هندك كادر هبيتن اسلامي لا بزانيت وجاء أمد إن بوما تدريب دن هاو شيء إسلاماتي بكنا دماغته عند عبا فإذا فيرادا أز بجم أويتوا قوات كان أن موضوع السياسية أن يحقدا أنجي إسلام نظانيا أكيد ملايت يد كردستان دا ويد إسلام هميا وقتی وقتی هندک همون دوروان گلک پیروز هذا ما هنده مثال تيد فيرادا وقتی وقتی مشکلات ما بين دو حزب ماید مازن كردستان در روی دایر هفلير بارا بتر هنجي اتحاد العلماء مهبي سيداي كبير دكتور محمد الجزني خود جرازي بيشن شو هنجي شو دف قيادة يا بارتي قلت ام ليه كفتن بس هستي بلا نشكت خير خاص بجامعي قالت هستي بلا نشكت قلت شو بكين قلت هوا الهفلير يا قلتي بجا از بجم مجالي فيكن بلا جماعات دركبه قلت شهاده دركبن بلا دركبن قلت نويرن بواري بوانينا شو كاين اتفاق کرد ديال القياده يا حزب ما تظاني هر سيطره السيطره دهو که دو ملا از دان می تظاني هر سياره هاتر در بوز بيب ازناوي بوري تنبه برای خود مشکل که چند قدر یا مزن ها حل کردن تشتکی گله که بسیط وان ما مستایا یه وقت شریک ما گویی وقتی وقتی ایش اسلامی بترسید انت بجهت اسلام اوا الظاهره آن جهت ترسیه آن وصوای که پیرهوی که نش عالم دار آن موضوعی که سیاسیه آن حاقد السر اسلامتی آن اسلامتی نازانیه گلک عادیه وگه عادی دست نویش ششتن سر ششتن روزی گرتن نویش کنن ده تلفونه که عمر 3 سال نزانی تبع
فإذا مفروض أو إسلام أمزان وأم فايدة بخش إسلامتي ببينين زور جانا ما مستا ام دي في پیوندی ورگرین دي زفرین و بابتی چند کو درگه پیوندیا یه هاتیه بکرن کوثرت گلمه ایوار باش الو بله فرمو حالا سرچاوت من يعني بيزا هاد السيارة كلمة غلطة فرمو السبيع وصفات بمتسي بالجالك أن ترسم يعني آياتك كده كان خيرا بخوف بفاية اللي بينم بله هر اوه بو هر بله اوه زور سپاس بو پیوندیاتا بله مامستا ام دی برسوا کوسری ده مامستا پاشی ام دی هینه بسر بابتی و بسیاری ما برهف کرین بله کوسر ما گوتی دی درگه پیوندیا فکری بیتن هر یکی کو بابتی دادر نکویل دی کوسر دا خازاوی چندید کد کو تشتکی ام بیجین آیت کا پیروز چه حدیث کا پیغمبری بن صلی الله خود سر بن بو بیجی کو شوی واسواس بو چه نبیتن بخو بخوینیتن کا چاوا بیتن تشتکی هو صحیحت ناو آیت والله أذا رب العالمين أمرت يتوفي أنفسكم أفلا تبصرون جهاز أذا كوي نفسه مروي خده شكري هي دقيقة يلك أذا جاره اف كجامع محتاجة مروي كشرازة أو بشيت اسلوب خوب بيجيت كواسواس والشيا قلق والشيا كشت ترسيد مثلا ذهبات ترسيش مروات ترسيش دزات ترسيش طارية ترسيد طارية ترسيد أن عندك واساسة بوشي بيتن عبادتي دا عندك خانة دا عندك جلكي دا أفرجع هكي قوي نبيت خاصة بالناحية إيمان عقيدة أو شيء بخوب كاد أو إيكاد هكي العبادات بفلان بيت عند بنيت تمارين أبكاد عندك قلق شد بيت دسمه جدا 4 جرا 5 جرا دشود ام دبشونه و کی پیغمبری دسمه 6 علیه الصلاه و السلام و صبب بشو و پشت هنگی لنا بوده دلیت دبشت تا باطاله گوه خونه ده هکیات دجوره اهنده تشت دینه نصیحت لیکم چت دف دکتوره که نفسی و دل خوب وکد هنگی انشاءالله ده خیر بینید و وقت نویجی قرآن بخواب بخونید خاصة سورة فاتحة آية الكرسي قل أعوذ برب الفلق قل رب الناس ففكده دستت خو هيجرن اش اجنب ترسید پشت راز بیت اجنانای نجور و هکه شیطان بترسید اکید شیطان نزیک وینا بیت اوه بجا انشاءالله ده فایده انشاءالله برادر بیشن سر هیلا پیوندی هنه ام دیویش ورگرین الو ایوار باش از حس کم هر کسی که بیتن چگزی ام بیشین داخلی برنامه بیتن موسا الو الو مرحبا سرچاوید من کاک موسا فرمو سلام سيداتي زور سپاس الو بله دگرته اینه کاک موسا دنگی متید دنگی تتید فرمو خیلانا میبانه تکن سيداتي زور سپاس فرمو برام سوالك هاي بله ام سوالك انا بشنا اربيلي وهو لك دوي بشكل بله جانا مام المالي تقريبا بيجي مرغب ديتك ام المالي بله درست امام خاطر جمع المالي بكر من الف مرد سر سفری تو بله توی سر سفری یعنی تو بيجي مرف قصر و جامعات قالي بكتن المال او باشي بدأ تعري ام المالي ما بدو باش نطلع اربيلي درست يا درست بله زور سپاس مين لیویا برسیده کاک افراس ایوار باش بله نامسته تقول هالكاك موسى يبو بيشت تمام نویجی جمع کرد بله هشتو کار المال خوی کرد شانت خوی درست کرد و بانگینی و در رابط چی تو ریکارد و در رابط چیت اوه قوله الصح و یقوی اوه یا انسان وقتی نویجی جمع کرد آن قصر کرد لازم فعلا سفر دابید بله کنگی دویتا فعلا سفر داش حدودت باجر خود در که ببید دویتا مسافر بله هندیت حدودت باجر دابید او مقیم حسابه وقتی در کفش نید بیتا مسافر او نویش او وقت او دی دست بیکت لازمه السفر وقت وين في هاد بيت يعني شو بيتاش درواش نيكا بانجي نفرو دابيت اعتبار شويرة دي دست بيكت اوه ناحية ما موضوعي كدي هي عام هم هنده حالات يتهي پیغمبر عليه السلام اي جرب تنه نويش بيوه جمع كره نمسافر بالمدينة بهما يناسخ جنابي وقلت چه غزر جنابين وباران جنابي چه جوانب نه مسافره نه نساخه نه باران چه عذر جنی گویی بو شوی که پیغمبری گویی دا احراج بو امته چه نبی چه احراج بو چه نبی بس گویی بس علا شرط نکت عادت اجرابتن پیغمبری کری امجی لازمه نکنه عادت دائمی ظروف های بو تا هاتا و
تزانی تفت تنویت تو نشین ویجا مغرب کی گله جرا بوجنکا و بسریوانته دشتا دکتری پشت نویجا ایواری نویجا مغرب جهنین او دست نویجی بشوت و بلطنگاویا و فلان هنگی دانا بیجی دی قضا کم گل عیشانه همه راسن وی نویجا مغرب دنیا تخوینی از دی جمعتم گل یا عیشه اوه عموما ما گو سفر هبی نبید اما اف برای ما کو بسیار کره دشتا سفره او حالت نینه ام دی بیجنی وقتی توش حدودت باجری در کفته شنیکا تو دی دست جمعیجی که قصد درست بله ام دی پیوندی ورگرین بس نا الو فرمو سر جاوید من دمی آباز خیلی باشتر نامی سر بانی جاوید من کردم فرمو من دی بسیارت هی بله بسیاری که وقتی تنویش که همی تستش بیرامتن دیگه از فون نظام قصد نویجا گلگ و من نخوان نویجا حتی نظام قصد نویجا بله و سیاره دوی اسم نافرازینا مقبره بیری بله وقتی استیمه و ویشه به خیلی نردم از اتیمیت خوانا خدا بینم بله و دا بسیاری زور سپاس کاک اکرم ایوار باش کاک اکرم بله زور باشه ما مستعمدی برسواوی خوشکیده اینو پاشی امدی و گرنه بسر بسیارین خب بس نا هر اصل دا بیشتن من نخواندیه و دم از چه مستر شامل کی و دی نویجی کم پیوید نویجی همیش بیرامت چن اوه اگر چه ما مستر تو بیجی ام بیجین درستای چنگوی بخوشی گوتی من نخواندی یعنی درستای فکر آخو ندانه از سر یان اگر نش بر نخواندنی نینه و برعکس بله چون گله که نخواندیه هی و ام بیشین هیچ کششی بلکو نه نبید بوانتشتا ذاکره و ذهنه مروی نخواندنی تیشتر از ذهنه ویده ما همین بری نخواندنی وقتی تا باجری 10-15 حاجتت خلق دالستینید دزانید ذاکره خدایید دا فروشی تشتی توی اوی صابینی پیکرید اوی بکرا پیکرید اوی دزیا فیدن ذهنها قوی تره احتمال یه دویگا وی کجامه خوشکامه احتمال هر موضوع نفسی بیته احتمال وقتی ها تسر نویجه یعنی پتر احتمام داتی و هزر خوبه تسر جبروی چندینه تبیراوی علا کلین فتقوا الله ما استطعتم رب العالمین امر کرید کاتو چند شیهن بیرا خوبینه و هیکه ایکویری بید بیراوی بینی تاوه بسم الله الرحمن الرحیم سال سورة فاتحه بخوینید جی شما نعنین اوه اوه انشالله دفل بید هکر جاره که دو جاره و سه جاره محاوله که دفل بله ما یادجی برسف سردا سبارت شفی و ننوستنی و ام بجین یا مخبره گوته اکس مگون بله ما برسف سردا بو بری هنگیشی لیه کشلو وکا باسی دوزی والله مگون نسبت بالوید چی مخبرید بینید تتعمل به شفینان بید اوه ام بجی موضوع که نفسی اوه وقتی چو سم مخبره اوه فلان کسا یعنی هکر نه چید یاد درسته بس هکر نه چید یاد درسته اوه دبینه نفسی اوه ام بجنه مفروض اوه توش خوشه که بالعکس اوه وقتی تو تیوه حضرتات تیوه مقبره بله راسته از دیمرم بس از ایمان دارم وقتی وکو اسمرم انشالله من عملیه هیدی شمد به حشت دا جهمن گلی بو من خوشتر از جویره برای من بابی من پیرا من با پیر من برای من یچوی انشالله وید شویه به حشت بری من اوه یعنی چونه سا مقبره ببیتا دفاع که قوی شخصیت انسانی پی قوی ببیتا بله ام دیو هر دو پیوندی ورگرین پاشی ام دی درگی پیوندی بینه که دایخین بوه که ام هندک بسیارا گهینه و مستوی پتر بابت بگهیتن خلات ادگل باشتر سر سری من سیاره که بس سیده که فرمو سیده از پشتی ازبازی طاقا منه ومن نبت نتيجة نفس المرتبطات يعني نبت أساسيتهاش نتيجة خوب كم يعني قذف قطعات كم. بله زور سپاس مين الهيبيا برسلي ديكا آمينة تلفون كوديت قلم ديكا خالدي فرمو ألو سر جاوید من السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فرمو خيرات الله ميوانه دادك زور سپاس ما بسيارة كابو بزحمت فرمو صورة كهف رجا خطبة درسته بري بشتيوانجي خطبة بخيني بشتيوانجي زور سپاس هر افا بو يا زور سپاس بوده بله ما مستا خلاتت بیشتن پشتی چند روزه که دی دواتا منه و من نبیتن نویجیت من بچن بیشتن از چبکن اول جار دواتا ساخیر بیتن انشالله ام دعا بود کن وقتی بجن دواتا جن مارکرنا خواستنا جهد الخوشیه
وعكس سوي وقت قلت الطلاق انجل جهد الطانكية جنيد تلفوني كت المذيخ الطلاق ده بيجمع نظام مزبوط انا بيجمع ذا بيجي ان شاء الله دواء صاخري بيت يدويان بجنافيك كشاخو أبا وقت كتشيت كات أن وقت وكو كرجنتيني تنعمتك كش نعمتك رب العالمين ما فيد هذا في شكرا نعمة خديب كان أفعل فا وكو وقت وكو كجبيا بيك في جال أهم جال نداتين في جيب كان أم بجنافي عرفي هن بشكنن راكن هذا بالعكس تو بيكي پیش شوید و عالمه در سکوتال سریتا و رابا نویجا خوب که یا مغرب و یا عایشه و یا ایواره که کفتر رکدا دا تو هابیا خل جاول تب کرد هکه تواکران بجنوه که چه مهندی بیکه جاول تب کرد ان شاء الله خیرات رب کرد او ایکادوی هکه حصتا خو فرس کرد سر و عرفه تنویجا خود وقتی دا کرن ان شاء الله اوی زواجه برکت دیده ده هبید هكا وصابية حالتك وصحات ففعلا دنفجوه هرتشيت خديت يا ضعيف خو فرص ناكل سرفان قالك خلقنو او مفروض او بيري تفان هميا او خبشين تفان هميا هذا ورب العالمين ساد لويا دي خشرين كالدف رب العالمين وقت شرين بالدف رب العالمين دف حوالي خدي شرين بيت دف خزي وخزيلت خدي شرين بيتان دف في عائلة همية دي شرين بيت بكامت نفي علامة دا ربي نفيش كت وقتي دا حكا نشيا خد ضعيف ديت ام دي بيجنيل سلوي قاعدة كو پیغمبر جارة كري نفيجا عايشة تأخير كت دياليا نفيجا مغرب تأخير كت دياليا عايشة زوجان ديكا خالدي بيشتن درست الصورات كهف بشتي بانجي مروف بخوينتن روجا خطبة بله شوا خطبة روجا خطبة هردو كادرست حتى بانجي مغرب بله ما مستا ام بحثي بين سربابتي خو ام بحثي حلويستي آين اسلام بيروس كيم برانبري غير مسلمان تمام أفجي علامة وسط تديه يعني وقت وقو قد دولتك إسلامي شبي عن شعب بسلمانة أنا ذاكو ماكو بسلمانة يعني هم الرجاء أول هريك لازمة للصاروخ كي وشيرك وخنجرك بين أو تسيقوت أسنا بسلمانة لازم بكجم بالعكس تماما لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بس تشتكي دي بد فيردا اسلامتي بري خدته وان او نيت بسلمان دو نوعين نوعي كهي ان بجني اهل الكتاب نوعي كدي ان بجني نا اهل الكتاب انجب اسلوبك دي نوعي كهي افيتواكو نيت بسلمان بس تعادل اسلاميت يعني تعادل اسلاميت يعني نوعي كدي اهل الكتاب تعادل اسلامي كان يعني استعداد يهي ديال بسلمان بجين جنابه اول جاء انبر خدنا خد جلوان افيتوكو نأهل الكتاب افيتوكو تعادل الاسلاميت كان افجي اسلامت قانونك يدانا بوان مسلمانا دشات عملت جلوان كان كافيه بما انبر خدنا سيرت پیغمبر عليه الصلاه والسلام وقت وكو هاتي قياده شرك المكهبي اكيد اول الجزيره العربيه ده منطقه ده قياده شركه مكهبي پیغمبر هات عليه الصلاه والسلام وقت دعوان کرد به اسلامتی چند سال پیغمبر صبر کرد تحمل کرد برانبر وان 13 سال پیغمبر علیه الصلاه والسلام صبر خود کشید حتی به سلمان گفت پیغمبر اسم یا رسول الله تو بچه رخصت منو ده امج دفاعش خوب کرد پیغمبر گفت خدا اذن منو ده از بجمه و دفاعش خوب کرد وان 13 سال همیا صبره و گلوی چندجی پیغمبری اخیرا همه جرا نهلا مجابهه چه بیتناوه گلوی چند خود امر وی کرد یعنی قیاده اسلام کاملش مکه نقل کرد بر مدینه و پیغمبر خو هجرت کرد شو دا مصادمه چه نبید صلح الحدیبیه پیغمبر وقتی هات علیه الصلاه والسلام دا چیت مکه دا او یه قویبی مكه ضعيف بنافع بس هذا ندبر هيدا قلت هم قبلنا كنتو بيد مكه دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام صلح ديال كل 3 سال دي أثناء من مكه دا بوشي قلت دا شرط نبي پیغمبر قلت عليه الصلاة هر شرط أفرو كم قريش ديال من الشرط كان سلمن از دي قبيل كم بس شر ما بين منوان شنبي تبع حتى وقت الشروط إنا بنا خد سهيد بالرخيم مشروكة وقت التيني قلت الشرط ما هو هكا ايكش ما هاتا ديالتا بيا بسلمان تو دي تسليمي ماكي هكا ايكش بسلمانا هات بيا جهشتا ما ام تسليميتا ناكي پیغمبر قبول كر تظن قلت امام علي بنويسه وتسنا نويسم عندي هاتي بنويسه وتسنا نويسم پیغمبر اصلا قلت خطو دسيمم بيا دسيمم بنويسه هذا وياخذ ويا ماستر نخوشتر بو بسلمان هات ويكا ويدا توقع كري
كريوي مروفي أبي وكو سهيل كممثل قريشية دستت جريدانه يترفد بين شاشة قريش ديف شيلتون لبادا دين كوجن كو يبيا مسلمانه و حتى هندا سر پیغمبر وت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله بابيل دف پیغمبر توقع کرد بابيل گوت پیغمبر تا توقع کرد خلاص گوت متوقع کرد گوت کریم تسلیم ممکن گوت تسلیم کرد عمر رب يفت حمل نكر شو دف أبو بكر قلت بأمنات بسلماني بأمنات قوينا قلت بله قلت شام إهنا قبل كن قلت يا عمر أفا شو لا خذوا پیغمبر آيا شو دف پیغمبري قلت يا عمر شو لا خذوا پیغمبر آيا يعني قد جي أفا كان صبر كن ورد أخيرا وقت إسلامات نقل بهات يا مدينة جيش إسلامي شبي رب العالمين أمرك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يقاتلون أو يوكو شريان تتاكر جميع فان آيات جي وقت تتهمي أفيا قتالا وقت قلت قتال يعني دفاع قلوه شاندي وقت وكو قومك خاطا أفيت يد بسلمان أو متعدين أو جيفانابا أو تعضيتين بس قلوه شاندي وقت وكو بيشار هندك لقانون يتهي پیغمبری گوت علیه الصلاة والسلام من دشنه عرضه که شر ما بین هوان گوتی اوی وکو عبادت کر نکوشن جنکا نکوشن بجکا نکوشن دارا نبرنه و دشرکه که وی اوی وکو شرطات یتا ایک معنی که ده اگر تسلیم بی اخسیر بی نایتا کشتن دست خوب بلند کرن نایتا کشتن مال وره نوعی دی که ان بجنه اهل الكتابن ان مسالمن اول عويتك الصلحة قبل كان هدنة قبل كان تنسيق قبل كان تعيش قبل كان أفا درجة يبقى فريا بإسلامتي جل بري خدنا كإسلامتي كشهوة تعاملت جلوان كان إيك شهادة القرآن ده رب العالمين أمريكا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم رب العالمين أمريكا عز وجل قلت أبيتك أهل الكتاب تعيش ديالها واتكان مستعادا هنا أو بيفابجين أفا خانة وانبوها وحلالة هنا خانة دانا وانبوها حلالة أفا هشتا شوي ماستر قلت جنكتوان شبهها بكان أو السردين يخوت والسردين يخوت أو دي شتا كنيسة يخوت ودي شامز يفتخو قد مانعنينا واختباكو أكيد أمزانين واختباكو الخزمايني شبي خزمايني قرابات أمروفانيا أفا أكيد فإذا أبا حتى في درجة يعني إسلامات قبول كتن وهذا خزمانتي ما بينهم ده شبيت مروانيت ما بينهم ده شبيت وتعامل پیغمبر عليه الصلاة والسلام جلوان أنبر خدانه كانت شابين أبي تاكو يت مسالم صلحة قبل كان عن البيواجين قبل كان إسلاماتي درجة هي فريا ويبر فريا جرك بله ما مستحكر أم بحثي قرآن پیروز که این جوازی کریت ناف بینوان کساده اوین دجات یا آین پیروز اسلام کرین و اوین دجاتی جی نکری أكيد فرق ما بينهم ده جلك يا هيبة رب العالمين بحث كر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين رب العالمين أمرت يقول أبدا رب العالمين نهي هوانا كان هن باشيه وقنجيت جلوام كان نلدين هوانا بس تعدل هوا نكريا إن ندر يخصنا ظلم هوا نكريا خدين نهي هوا نكريا هم باشد جلب كان أي وقت أسماء هات يدف پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله دايكا من مشركية أز بصلمانم يا هات يدف من يا فقيرة جاوي من أسقنجة جلب كم أسقنجة جلب كم أنا پیغمبر أمريكا عليه الصلاة والسلام قلت قنجة جلب كذا باشد جلب كذا دست خوب واندرش كه أن عمر رضي الله تعالى عنه وقت در كفتي مروفة كي كوريا قلت تو چی کسی گویی اف جامعه جویه از جیما گویی گویی بچی تو خسته نیتی گویی از یه فقیر بیو یه کوره بیو و جلوه امام عمر گویی فایدن عمر انصاف نکرد کرا گری فادو شوا گویی وقتی بیا رجع قیامت برانبر رب العالمین عمر راستیا و خودی پسیرش عمر تی گویی یا عمر اف اهل الكتابه وقتی جهلت زیر سر الاستانده وقتی کوره بی فادو شوا بچی فقیر بی مال وره دستی ویگرد اینا گویی هرب به بیت الماله اوه و هندی اکی وکی وکوب کر شولینایت
أهل الكتاب راتبك خاص بدر بخنابه فإذا تعايش ما بين أبيتوكو مسلمة كما قلتي جلك فرقة جلوان أبيتوكو تعديل إسلامي بكين أبيتوكو استعداد حبيتا جل بسلمانة بجين وجل إسلامي بجين وصا جنسيوان وكي جنسية بسلمانة تعاملوان وكي تعاملوان تشتتوكو بجنية إنساني تماما بجين فإذا لو پیغمبری جو قلت عليه الصلاة والسلام قلت أو كسي نخوشي بيهني تا ايكش أهل الذمة أنا خصمه يوم القيامة أزم دعوة دار جلوية بله ما مستان بجين قرآن بيروش چد بجيتن بو مناقشة کرنا وان كساء بجين اوين غيري مسلمان والله أبيتوكو مناقشة جلوان وحوارات جلوان از بجم چه نظام و چه قانون و چه اوا وكي اسلامتيا قدره و نگرت یا قدره و گله ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا بالتي هي احسن رب العالمين امر پیغمبری که علیه السلام گفته ویتوکو اهل الكتاب يعني ابخو تابع انجيله تابع التوراة تابع زبوره كتابه که هي او كتابه بلا تحريف کری بید بلا بدل کری بید بلا وگه شرکت ده بس أهل الكتابة تعاش جلوان شد بيت وقت مناقشة ديال بكاي اسلوبك يا محترم يبقدر قيمة ديال كاربينا ورب العالمين خاصة بعصي فلاكن إن منهم القسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون اما قلت عندك تايش فان مسيحية شو لوان بس عبادته بلا عبادته وان ام بيتر رازي نابين مثلا عندك تاي رجال الدين ابا تكبل دفوانينا وقت القرآن تتخانن قالك شان منقات دين نخري لازل في زماني داد في عصري ده انه كده هيك مروبر خدت اوروباش عدد وان مروفا او تاكو رجال دينيت وان ان بين قشه بله قشه او تاكو بنا بصمان وتينات اين اسلامي ده عدد وان جلك برفرهية فإذا أفهمي أفيا وقت وقت بينن أو مصامحة إسلاماتية دا أفا جهدي دانا بينن أن إيك شوان وقت وقت إيمان إنا بيه بصمان قلت السبب إسلامات شبي قلت من قرآن إنا ومن كتاب دي السماينا أبد موجود قلت هندي كتاب دي مخاندي قلت تعظيم مروفيات دا مثلا بعصي عيسى ايتي قلت كره خديه حشيتي قلت خديه ايتي قلت اقانيم الثلاثه قلت القران ده وقت استخدم تعظيم محمد تدانينا ابد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي فان لم تفعل فما بلغت الرساله ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يجي قلت القران التعظيم خديه تداه وتعظيم يا محمد تدانينا جبر چند اف كلام خديه فاذا هذا وراد جهكي وكي اوروبا في تقدمه في پیشکفتنه في زانینه في علمي بهمين ناحيه وقتی وقتی قرآن کفت لبادا بلغات بیخوان رأسا ایمان پینا نه موضوع پاره نه موضوع ترسیه نه موضوع سیاسیه موضوع حقیقت اوه وجاره اكيد تعامل مناقشه بید ان آخفتن بید قال اوان اویتوکو ان بین اهل الكتاب ان بجنیت مسالم ان اویتوکو استعدادها بید دیل اسلامی و دیل بسلمانا بیگ وبجین اكيد اسلوبيوان لازم جلك محترم بيت الزور جانا ما هو استعمل ديفا بيبنتي وبرجرين كاك حسين القلمة ايفور باش كاك حسين بلي فرمو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فرمو خير الله خيرات زور شطاس من بسيارة سيدة يعني بلي فرمو بسيارة سيدة نفيجي التام بلي ونفيجي من يفارع يعني عفارات نفيجي من أسقو درس بيجي يعني نفيجي كنت شلويا درس هنا ونفيجي هر أفا وبسيارة كنتش من هاي بلي شيء دستمش مثلا بتجمعين دستهم كذا دستمش اللي تسويه أنا دايما ما بيجي ناتسويه بله زور سپاس بوده ما پیوندی کدی هایی کی گلمه الو الو السلام عليكم. عليكم السلام سرجاوا بله فرمو کاک سرچاوا کاک ولید فرمو کاک ولید استی نگشتم هکا دو کاک ولید بس که دوباره که بود گلک جلو نویزن یستی هم درنگیز کم نظمنا بحمدی منم ابخو نویزن خواست همی هستیم پس از پیده گلک جلو سازه رو متوادر کتش نیازید کم بله
هر اوه بو بله زور زور سپاس بوتن پیوندی کدی گل ما پیوندی کدی ما هيا بله ما مستا کاک حسین بیشتن اس نویجات کم بلی اس گلک لزیل نویجید کم لی اس همی پیوت خو یت نویجیجی بدرستاهید بشم هكار هند أركان تد بجنيد فعلي وكي ركوعي وكي سجودي وكي اعتدالي هكذا شرطهم جهينا ركوعي الراوستيا الرابية الراوستيا حركة خجماندنه وحركة رابينه جيك وبين أفا ركنيد فعلي تمام بلا بس لازي يعني هكر جالك لازجي بيتن حركات برزت كتان نمام تمام هكا ابي اك حركه ان شاء الله يعني شو ركوع الربيه وشو سجده الربيه وجرك اك حركه نراسيه هنگاوه چنا بیدنه ویش بطار بید بس وقتی وکو راد بیتو رنید وقتی چه رکوعی هنت راوستیا حرکات چماندنه حرکات درست بید يعني فصل کفته هر وصل سجده فلان أبا تمام نسبة بال أخفتن يجيك وقت فاتحة وتحياتي وقت تخوني يعني تلفظ أخو وسط بيكر ومعنى بخلد النبي بلا سرعي كربي نفيجاويا درست بله ما مستد بيشتن هندك ما مستد آينيد بيشن دست نفيجا مروفي وقالشن كامروفي ليك ناكبيدن دیگه بس ما مستعد آینه نه بحث جنگ بتنه کردی بحث ظلام و جنگا یا کردی بله ان بجنا برادر خو ایک مذهب یه مالکی خودشان راضی بیتن پیش که فرق تخنه بیشتر که عمدن بیت بلا دست میشه شو تبعی که عمدن نبیتن به حمد بیت چنینه على كلين هم نصيحات إليك كان يرمى الأخوة رنشتي ظروف درستن بلا دست میشه شو تبع دجوی شو به درک درسته کاک ولی بیشتن از همین نویژن خود کامل نویژ است بیدی از درنگ رادم و نب منه أفا بيه أكيد بيه فقوي خب ده پیغمبر خدا عليه السلام الصحابيات پیغمبر وقت نفيج عايشات كر دا نفن رأسنا ذا بجد فيرا دا أكيد برادر ما هكرنش تخاره حتى ساعت اي اندو ساعت 3 و5 دقيقه بانجس بدايه نشد ام دي بيجين لازمه بنوي صحابيات پیغمبر زيد نفستان زيرات بين الا اگه شركا مهم عام هبي بيجيتن پیغمبر عليه الصلاه والسلام ابو بكر وعمر نشتخاره حتى بانجس بده بس شيء همي بحث الدوله الاسلامي شب كان شنا كان كيف كان قايد كيف يخن كيف ران أباما فإذا كرتني دبيجن زيبن و درابيا نفيجس بيد يعني بدستة يدوي بلا جرس خوشي داني تبع يا سيب بيجيتا مرج مرة كان نفيجه أفهم جه بين الأسبوع كجدل وكل أكيد درابي بتعلمونا كي بينهم فيها بيراجنا كي تلفون عمكر والسيدة وقت دي كلام كه قلت وقتين نفيجس بيد أزينا ربم إبراهيم پیغمبر مهشيات كده وياخذ ده هذا حديثة صحيحة پیغمبر بيجيت عليه الصلاة والسلام مروفيت بصلمان ملائكة وان هشيات كنا نفيجه أكيد أذا ملائكته تتهشيات كنا نفيجه سبيدي أبا أبرا ما هجل سرفينية نفس أكيد دي رابط أبا هجل سفرك منو تهبت أم بحسبينا كده تظاني منو تسفرك بيت جلك مهم يعني ساعات ايجي من نفسبين بس قلت اما موعدته هي طيارة ساعات هيك شو سفرات فوتي ولازم تيجي هذا يعني اكيد يعني بدقيقة ده الشيء بها فاذا فيرادو اهتمام يجالك بيبكت اسباب جيب كاربينيت ان شاء الله دي عالمي دليلك يجالك يا مقنع بري ام دي با پیوندی ورگری الو ایوار باش الو سسرین بابی بیاری جوانی باشی سر جاوید من فرمو خيارنا ميفانتك زور سپاس صدای ملازاهد و گلک سپاسیویت که بو وی علم پیشکشی خدکیت که و وان نصحت و شیرتا زور سپاس من بسيارك هاي بله عمل السويدة ونكر رمضان يا نزيك بيتن براستي الرجماء يعني حتى 20 ساعة وإذا ترجع بله ونظر عندك خلق الفيرين ديجن عندك ملايك على أساس منوفشيت بدي السعودية تجريد نظام راسية فيت شوية وكاد فتوى شكابيتش كي براسي جالك بزحمته يعني 20 ساعة منوف وشور كتشي وجالك سپاس بوها زور سپاس بوتا تا پیوندید گل مداکری باب بیاری ما پیوندی کادی بله ام دی ما مستا از بیشم بلکو افا مشکلک بیتن هر کسی که برادرین ما یانم بیشین کسو کارین ما دمال در وی ولاتی بن تایبت ولات سویدیاشون و اف کشه یا هی چه ام بیشین فتوا یک تشتک هی بوه که اف کسا چه بکن 20 ساعتا
حتما قالك أو سر الرأي شول كرنيجي اول جا جهد الخشيما قالك برایت ما وقت چناج در و هندای تصوریت کن چوش در و اوا خراب پیش بیش در کرد آن بجنه بالعکس تماما یعنی اهل تلفناوی برادری بابه بیاری بله بابه بیاری خود جرازی بیت و قالك تلدف ما باش نبینه شویره باش بی بس آن بجنه بابه بیاری آن بجنه یا باش ابو هوا هر جهین لیل سوید نکالکیرنا مجلس فتوی هي أوروبا همية بله مجلس هي والمجلس مجلس مراكز إسلامية أف مراكز توقيت أبو بلاغات يب تلفونا بنفيسين أبا واني هيدي بلاغات كان هاگر اونا بنجی تلفنام که برای رمضان بجنه کامل شاگرین ظروفتان او چترمت زانن اول اکید بجاره وانو فتوی دی تلفونتون حصل کن چطور مدرسه نکو ام بیشین گوه خوب دانه ام بیشین گویی هنده که بیشنم همه وکی سعودیه بگرن نکو گوه خوب دانه ولی هر جایی که اولی گوه خوب دانه وی کسی اولی ولاتی فتوای داده ما هي شرع اسلامتي ده طبيعي بري كالش وقت اف وسائل نبنجي وضعيت فقه اسلامي ده وتهكت شعار ده كي مثلا شفروجيتوان وكي منين 24 ساعتي هذا يعني ال 16 ساعة يلما 16 نيفن تقريبا بله يتوان 16 نيفجينينا مثلا دو روجيت ما سر روجيت ما اسبوع ما كامل وتهذا روجه انا همي شبه هذا فلان شان ویژه کرد شاور کرد بود و همی پسیارش پیغمبری هات یا کرد علیه وقت پیغمبری بحثی هاتنا دجالی کرد گویی روزه کون هندی ساله که هندی هیوه که هندی اسبوعی که یه دیوی که روزه منه گویی یا رسول الله که از دیش می‌بر روزه از شان ویژه کرد پیغمبری گویی قدروها بقدرها هندی تقدیر کنه یعنی شوا اقرب باجر يلهميان نزيكتر كشاف روجتوان جدا بن هنگي هاوان جهاد قياس كنا سروي بس نسبت بالفيلا السويدة شواما وشوام بشكل ديهيتا اي يعني 24 ساعات انا بوريتا جبريل چند عمد بجنه و فتوى وديال يدي اتصال بمراكز الاسلامي بكن بو هوا مرتاح تره زور جانا باوري ما بابد گشت ما مستا ام بحثي خالد ايگرتني نا بينا آین پیروز اسلامی و اهل الكتاب چه خال هنایت کو ایگرتن چه بیت ناو بین هر دو کاتا والله ما تای گلگ ما تای و ما بین ما و ما بین اهل الكتاب خالت ایگرتن تای و ما شما گلگ قوینه و ما بین ما و ما یوانان ایکشان اویا القرآن دام برای خوددان کشا امر مکریه گویی وقولوا آمنا بالذي انزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد او رب العالمين يتبشت پیغمبر علیه السلام بجوان ما ایمان بی کلامه های بو هوا هاتی او بو مجی هاتی يعني او توراة بو موسى هاتی من ایمان به هیا وکی موسى ایمان به اینا او توراة بو او انجیل بو عیسی هاتی من ایمان به انجیل هیا هر وکی عیسی ایمان به اینا اوه و خدا گوتا پیغمبر بجوان اله ما و یهوه هر دوکا ایک اوه يعني ام عبادتي بخديت هنش عبادتي بخديت كان فإذا نقطة جلك قوية ام في بظانين بله ما مستا باوري ما وقت جبر في ديماهي كي بتشيتن هكر ام ديماهي بيف الجناب تاجه اللي بينده تتشه بيف كبيتن بو همي مسلمانا بگشتي و تايبت ام بيجين وقتي كو باب بياري جي بحث كري ام پیش پیچه نیزی رمضان و پیروز بینده تا چه پیوه کبیده والله پیوه من اویا حیوه رمضان دید ام کاری خوب کن میوانه که بومده اید وقتی وکر رمضان جهاد ابوینی یادی بچینه رمضان در رمضان مبدل کن مبگورید هکه من غیبت کر بیدا غیبت نمینید آنکم ببیته هکه من مال حرام خور بیته هکه وان همیا یعنی ام خود شکم کنه انسان که دید حیوه رمضان دا وجه هر ای که بریکا خویا فعلی ما دکانداری هم مثلا ای که قصبات فروشید ای که شربتت فروشید ای که مثلا خاصتا تشتید اوید رمضان دا ام نبیجین صبح سر رمضان افتشته همی گرام ببین نه بیتا سر رمضان افتشته همی ارزان ببین اوه او یادویه دا یادی اخیر که من وید از بجم بو همه کسا بس خاصتا بو کردام کردی تخوین لبورین گله کبید بیرا خوبینی نول موقفت پیغمبر صلوات خود سر بن پیغمبر علیه السلام 13 سالت بن تعذیب قریشه و بی وقتی هات یا مکه اول هجرت کرد شو وقتی هاتی و هنداف سر اون راسیا گوتی فذهبوا وانتم الطلاقا
ای کلمه یوسف پیغمبر برای توی هاوی تدبیری دا پشنگی بیا عبد فرود و پشنگی کرا خلا مالا قانه و باش دا پشنگی هاوی تد حفظه دا وقتی هاتی همی برای سبب وقتی هاتی ویره ایک کلمه یوسف گوته لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم آن وقتی مامه پیغمبر پیش شوید توی هاتی شهید کردن و زلکه و هاتی شخ کردن و ملائکه توی اینا داره پیش شوید کرنده هنده و وحشیجی چه مروفت خونه بین هاتی هندف سر پیغمبری گوته متو عفو کرده فایدن دخازه مش مهمیه اوه لیبورین مهمیه بی دست خوب کنات ناوی دا خاصتا اف ظروف توصا گلت یه بزحمت همل ایکو دو ببورین چکو کرو کچت ما و برایت ما مهمیه گلک مصیبت و نخوشی دیتی نصیحت مش برایت ما اوه ما مستا مالا زاهد گوهرزی زور سپاس بوده که تو میوان بوی گل ما هکر اسنا ساعته که و 10 ساعتات گلتا بم تربین الدیوانات ابد نینه زور سپاس بوده که تو میوانی ما بوی سپاسی هوات که ما در فدای ما ام بنویره بو برایت خو کرو کچت خو ام بو باخوین بری هاتنا رمضانه زور سپاس بله بینرین هجا و خوشتوی هیویا من اوه ام شیابین پیچک خدمت هوین برای زوزیده هجا و عزیز بکین حتی امو هینو خلق اکادی جیر چاپ دیریا خدای مازن دابن همی روشن هوا خیر و خوشی بن